Lexus je zabeležio značajan uspeh prodajom svog milionitog vozila u Evropi, pošto je postigao ukupni sedmocifreni prodajni rezultat u septembru ove godine. Ovaj uspeh vremenski se podudara sa 30-godišnjicom od početka prodaje Lexusa u Evropi. Takođe, ovaj rekord označava i novu eru u istoriji ovog luksuznog brenda, s obzirom na predstavljanje modela UX300i, prvog električnog vozila sa baterijom koje će biti ponuđeno na pojedinim evropskim tržištima. U skladu sa japanskom tradicijom omotenaši, obraćanje kupcu s istom pažnjom i ljubažnošću kao gostu u kući, Lexus je postavio vrhunsku uslugu kao suštinu svog brenda. Lexus nije pratio ustanovljena pravila na tržištu, već je uveo sopstvena, ne samo u razvoju samopunjivog hibridno-električnog pogona. Lexus je prvi u svetu predstavio luksuzan hibridni automobil RX400 H SUV 2005. godine i od tada neprestano radi na razvoju tehnologije koja pruža još bolje karakteristike, manju potrošnju goriva i smanjenu emisiju štetnih gasova na zadovoljstvo vozača. Od milion Lexusovih vozila koji su stigli na evropske puteve, čak 45% bili su hibridi. Danas hibridi preovlađuju u gami modela Lexusa sa stalnim rastom prodaje, trenutno dostižući 96% od ukupne prodaje na zapadnoevropskim tržištima. Aktuelnu gamu danas čine RX, model koji predstavlja automobil za tržišni segment luksuznih SUV vozila, praktični RXL sa 7 sedišta, NX srednje veličine, tu je i kompaktni UX, gradski crossover predstavljen 2019. godine, koji je vrlo brzo postao najprodavaniji model Lexusa u Evropi. Ovi modeli čine danas više od 80% prodaje koju Lexus ostvaruje u Evropi. Lexus nije samo luksuzan brend u automobilskom svetu, već podstiče i promoviše umetnički rad i pružajući svojim kupcima mogućnost da uživaju u tom zadivljujućem iskustvu. Da se osvrnemo i na brojke koje govore više od reči, a tiču se brenda Toyota. Naime, Toyota Motor Europe saopštila je da je tokom prvih 9 meseci ove godine prodala ukupno 715.081 automobil marki Toyota i Lexus, nastavljajući tako rast tržišnog učešća na 6,1%. Iako je plasman manji za 15% u odnosu na isti period prethodne godine, time je ostvarila bolje rezultate u odnosu na ukupno automobilsko tržište koje je smanjeno za 25% zbog posledica izazvanih pandemijom COVID-19. Interesovanje kupaca za Toyotine hibridno-električne automobile i dalje je veliko, pa je prodato 372.893 vozila, što čini 52% ukupne prodaje. U zapadnoj Evropi taj procenat je još izraženiji i iznosi više od 63% ukupne prodaje. Redakcija emisije Mobil Auto često se bavi hibridnim vozilima koji se uveliko voze na našim ulicama. Lider u hibridnoj tehnologiji je svakako Toyota. U kompaniji Toyota Srbija su nam objasnili sve što nas interesuje i prenosimo vam detalje koje možda niste znali. Toyota je, počevši od Priusa, proširivala hibridnu ponudu i na one segmente koji su najtraženiji. Tako da danas mi nudimo hibride i na Yarisu, koji je naš najpopularniji model, na Corolli u sve 3 karoserijske izvedbe, na CHR-u i na RAV-u i naravno na kompletnom range Lexusa. Sva Toyotina vozila su puni hibridi. To podrazumeva da vozilo ima jači pogon, to jest bateriju, i da je moguće da određene delove vožnje obavi i potpuno na električni mod. Za razliku od lakih hibrida koji koriste električnu energiju samo u ubrzanjima ili u nekim situacijama u kojima je potrebno isporučiti malo veću snagu, ali nisu u mogućnosti da obave bilo koji deo vožnje u električnom modu. Toyota je doživela veliki rast potražnje za njenim hibridnim električnim vozilima, pošto je kombinovala ovu inovativnu tehnologiju s emotivnim dizajnom zahvaljujući uvođenju globalnih TNGA platformi. I nakon aktuelne 4. generacije hibridnog sistema, Toyota nastavlja usavršavanje svoje hibridne tehnologije radi dostizanja još manje emisije štetnih gasova i potrošnje goriva. Danas su hibridna električna vozila pristupačna, dostupna i povoljna za kupce na brojnim evropskim tržištima.
Pionir i predvodnik u hibridnoj električnoj tehnologiji, Toyota je prešla granicu od 15 miliona prodatih hibridnih vozila od 1997. godine. To je istorija duga već 22 godine, neverovatan podatak, ali istinit. Znači, Toyota od 1997. kada je predstavila prvu generaciju Priusa, proizvodi hibride, tada je to bilo, da kažemo, neka vrsta science fiction tehnologije, vozilo sa 2 motora koji rade sinhrono, a danas je to, možemo slobodno kažemo, jedna vrsta mainstream tehnologije. Mnogi proizvođači su već umeđu vremenu, videvši kako je to Toyota uradila, uveli takođe hibride i nude ih, i to je naprosto nešto postalo što je u ovom trenutku najbolje rešenje za zagađenje koje imamo svuda u svetu, a znamo da su najveći gradovi, pa i naš Beograd, nažalost, jedni od najzagađenijih na svetu. Iako Toyota veruje da su hybrid electric vehicle ključni deo buduće ukupne raspodele elektrifikovanih vozila, 2 decenije iskustva u elektrifikaciji ima značajnu ulogu i u Toyotinoj strategiji raznovrsnih pogonskih sklopova. Toyota ne zagovara scenario pobednik uzima sve, već vidi budućnost u kojoj će različite tehnologije elektrifikacije imati svoju ulogu, uključujući hibridna električna vozila, plug-in hibridna električna vozila, baterijska električna vozila i električna vozila sa gorivnim ćelijama. Nastavljamo priču o najprodavanijim Toyotinim hibridima. U ovu kategoriju svakako spada Yaris. Potpuno nova 4. generacija Toyota Yaris koristi najnoviju razvojnu stepenicu Toyotine generacije hibridnih električnih pogonskih sklopova, zahvaljujući čemu automobil troši manje goriva, ima manju emisiju štetnih gasova, kao i značajno poboljšanu sposobnost vožnje samo na električni pogon, većom brzinom i na veće udaljenosti. Zapravo, u gradskoj vožnji novi Yaris se može kretati značajan deo vremena uz nultu emisiju štetnih gasova, baš kao neko baterijsko električno vozilo, ali bez brige oko punjenja baterije. Osnovni cilj kompanije Toyota, kada je reč o Yarisu, je primjena filozofije Toyotine nove globalne arhitekture na malom automobilu, uvođenjem modularne platforme GAB, koja će biti temelj za niz novih modela. Platforma GAB ključna je za poboljšanje dinamičkih performansi Yarisa, jer mu daje sniženo težište i puno veću krutost karoserije. Osim toga, omogućava dizajnerima stvaranje izraženijeg automobila snažnijeg izgleda, privlačnog i individualnog identiteta. Jačajući svoju reputaciju predvodnika u svom segmentu u pogledu bezbednosti, Toyota Yaris ponovo podiže standarde. U skladu s Toyotinom posvećenošću, širenju dostupnosti sigurnosti, novi Yaris uživa pogodnosti još šire primjene aktivnih sistema Toyota Safety Sense, kao standardne opreme, uključujući napredne sisteme pomoći vozaču. Novi Yaris nudi i prvi u svom segmentu sistem pomoći u skretanju na raskrsnici radi prepoznavanja opasnosti od sudara s nadolazećim vozilima i pešacima prilikom skretanja u raskrsnici, i prva je Toyota opremljena centralnim vazdušnim jastucima. Oni sprečavaju međusobni sudar vozača i suvozača prilikom bočnog sudara. Novi Yaris vraća se konceptu veliki mali, koji je nadahnuo modele prve generacije. Platforma GAB omogućila je smanjenje ukupne visine za 40 mm, dok je povećanje širine vozila za 50 mm i dodatnih 57 mm širine traga točkova doprinelo je ukupnom niskom, širokom i snažnom stavu automobila. Prednji i zadnji prepusti su takođe smanjeni, prednji za 10 mm, a zadnji za 48 mm, dodatno naglašavajući ukupno kompaktne dimenzije i dajući najmanji radijus okretanja u klasi, što je idealno za kretanje po gradskim ulicama i parkiranje na skučenim mestima. Novi sklopovi svetala odlikuju se tehnologijom LED i uključuju pokazivače smera koji se izmenjuju s dnevnim svetlima. Glavna svetla pružaju se prema prednjim točkovima i tako daju snažan pečat, istovremeno vizuelno smanjujući dužinu prednjeg prepusta. Unutrašnjost ocrtava koncept manje je više, što se provlači kroz kompletan automobil. Pažljivo oblikovan prostor ponosi se odličnim kvalitetom korišćenih materijala i prostranošću, koji kao da su iz klase iznad. Snažniji osjećaj nadzora i povezanosti vozača s automobilom
naglašen je njegovim položajem za upravljačem. Novi Yaris koristi najnoviju 4. generaciju Toyotine hibridne tehnologije i uvodi nove komponente koje su konstruirane da budu kompaktne, lagane i efikasne. Potpuno novi 1,5-litarski motor Hybrid Dynamic Force je iz iste familije motora kao i 2-litarski četvorocilindrični motor koji se ugrađuje u modele Corolla i CHR. Novi motor ima najveću snagu od 93 konja i najveći obrtni moment od 120 Nm. Menjač je automatski, koji omogućava linearno ubrzanje i tiši rad. Hibridni sistem u novom Yarisu ima 2 elektromotora, generatora MG1 i MG2. Novi Yaris odlikuje se litijum-ionskom hibridnom baterijom, čiji je napon povećan sa 144 na 177,6 V. Potpuno novi hibridni menjač je manji i lakši, pri čemu su elektromotori, generatori postavljeni na različita vratila, umesto jedan iza drugoga, čime je smanjena širina sklopa za oko 37 mm. Ključna prednost je veliko povećanje performansi, pa sada benzinski motor može mirovati, a vozilo da se kreće isključivo na električni pogon brzinom do 130 km/h. Uz sve ove dodatke i pogodnosti, značajno povećanje krutosti karoserije zahvaljujući platformi GAB, Toyota ima za cilj da učini novi Yaris najsigurnijim malim automobilom na svetu.